Sinongeye kohereza ikaze nguko mubibona n'ubundi turi muri Republika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuzamo 23 ndetse na FARDC. Rwanda tuba duhari ku bwanyu namwe muhabe ku bwacu, mwibuka gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka ndetse n'umusubirizo. Twahisemo kuja tuba updatinga muri aya masaha y'umugoroba kuko nibwo intambara itangira. Nibwo batangira kugenda babindana gake gake. Nibwo tumenya ngo 23 ibice yagwaniye nibi ndetse n'ibyo yigaruriye nibi. Rero turi ku itariki 14 ukwezi no kwa 12 umwaka ni 2025 tubazaniye amakuru ari ku isahani na makuru akomeye cyane y'ibiri kubera hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuzamo 23 ndetse n'ingabo za FARDC. Agace bita Mukabalo karafashwe. Kano gace kitwa Mukabalo karafashwe. Ese kano gace kitwa Makabola nakahe? Karihehe na Uvira. 23 nyuma yuko isabwe na leta zunze ubumwe za Amerika kuva muri Uvira yo yababwiye ati muvuge muvuye aho ibiba byose biba mudahari. Abaturage turengera bicwa mudahari. Bapfa muhari murebera. Ntihagire icyo muvuga. Twafata uduce mukabona mukavuga. Mbere yuko yino kano gace kitwa Makabola gafashwe 23 yari yasohoye itangazo yamagana inatero utwatsi amahanga ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zari zavuze ko 23 ari abakozi b'u Rwanda. Bo bahita bavuga ati twebwe turi abakozi b'abanyekongo, tuzi icyo tugwanira, tuzi kubaho, tuzi muri make icyo dushaka nukubohora abakomeje kwicwa na leta ya Kongo. Sako gace gusa gafashwe rero turibuze kubinjiza muri Fizi ni mu marembo 23 isigaje kuba yagerute yahegera neza cyane, dore ko bamaze guhabwa n'ikaze n'umwe mu bayobozi wa Fizi, ni perezida wa societe civile bamwita Amis François. Rero akaba yababwiye ati nimuze muri abana bacu, muze ducungana umutekano kandi muze twubake Kongo twifuza. Urumva rero ni ikintu cyiza ku ruhande rwa 23 muri Uvira. None atuvugana amatara arimo aramyasa nk'uko murimo murabireba inyuma yanjye. Ibyifashe bite? Ibimeze bite? Ibyo byose turibuze kugira ute, turibuze kubirambura. Ese hongeye kuba kurasana? Mwebwe icyo musabwa nta kindi ni ukuba hano. Ikintu kibabaje ni umusirikari wari uri ku ipeti rya colonel rya kapiteni, urakoze cyane, rya kapiteni wishwe yicwa na mugenzi we ngo nikari kuvugira kuri telefone avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero urumva uwo mukapiteni wapfuye ibintu byakomeye. Biravugwa ko hari n'abandi basirikare bagera kuri 3 nabo bamaze kwicwa, bari mu bwoko bw'abatutsi, bari mu gisirikare cya FARDC, nabo bazira uko bavutse. Urumva rero ibyo ngibyo nibyo bikomeza gupushinga 23 gukomeza kurwana. Sibyo gusa kandi indege ya Sikoyi n'ubundi ihagurutse mu gihugu cy'u Burundi yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku bana b'Imurenge, ku baturage b'Imurenge, ku papa wa mama, haza gukomereka ndetse no gupfa benshi. Nacyo ni igitero abanyamurenge bamaganye, bavuga ko batazakomeza kwihangana, aho bahise batera n'indirimbo ati izo Sikoyi turazihanura uko byagenda kose. Rero tudatinze mureke duhite twinje mu makuru yacu, ariko icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda like ndetse na subscribe kuri Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kikugera kuri tere kandi kikakugezaho amakuru azira ibihuha, amakuru azira gusesereza. Rero mureke duhere hano muri Uvira. Uvira imirwano irakomeye, ni imirwano ikomeye hagati ya 23 ndetse na Wazarendo mu marembo ya Fizi. Mbibutsa ko abaturage bari za Karemi n'abaturage bari za Fizi batangiye guhunga berekeza muri Tanzania, aho batangiye gukoresha amato. Nabonye wo bita Daniel Micombero yafashe amato 23 yatse ingabo za FARDC n'iz'abarundi, ashiraho idarapo ry'u Rwanda, aravuga ngo ni RDF irimera kontrola ngo Tanganyika. Ndavuga ati uyu Daniel Micombero ari ntiyashonje, koko nasanze yashonje pe, ngo ntabwo yari yariye yirankuru yanditse atararya. Niyo makuru naje kugira ute naje kumenya. Rero mureke duhite twinjira
muri Uvira ibintu bimeze bite? Muri Uvira nyuma ya operasiyo yaraye ibaye ya M23 nkuko nabibabwiye ati havumbuwe ahindiri ya FARDC FDLR bari bihishe bari M23 yabakozemo akazi nubwo hari akomeretsa bagera kuri batatu bahasize ubuzima ku ruhande rwa M23. Nge ntago nzaza mfata uruhande ngo mvuge M23 ngo ni bazima kandi nzi abapfuye, no, nzaza mbivuge nabo barapfa kuko ntago imbunda zirasa amashashe. Rero igihari kandi kinagaragara niko nyuma y'iyo mirwano ikomeye cyane yabaye ku mugoroba M23 yafashe matekwa 120, ariko izo matekwa zafashwe zagerageje gutega ambushi M23 zo amakuru mfite mu basirikare bazasubizwa ibihugu byabo. Abarundi 34 barimo bo bazabanza bahabwa isomo ndetse na training bumve n'icyo gufatwa bisobanuye n'uburyo bagomba kwitwara mu gihe agace barimo kamaze gufatwa. Amakuru yani mfite niko umwe mu badepite bamwita depite Willy Mishiki, akaba ari umwe mu bahawe gukontorora no kuyobora no kumva inyeshamba za Wazalendo na FDLR. Akaba yamaze gutangaza ko mu minsi 18 uhereye uyu munsi ku itariki 14, ubwo iminsi 18 abazi kubara neza izarangira ryarira, abazi kubara ubwo ni hafi mu kwa mbere, si mu kwa mberera ngo ku itariki 2. Yes, yavuze ko ngo Wazalendo ngira imaze kwisubiza umujyi wa Uvira uko byagenda kose. Noneho umujyi wa Uvira bari bube bamaze kuwisubiza, noneho ngo intambara irimo iragwanirwa muri Kongo ngo yimurirwe mu Rwanda isubiraho yagize ute aho yavuye. Ngimara kumva icyo kintu navuze ngo uyu mugabo agira umunwa, kandi koko nasanze afite umunwa. Niba ashobora kuvuga amagambo ngayo akayotondora ngo Wazalendo mu minsi 18 rawe yamaze kwigara umujyi wa Uvira, tuzi uburyo Wazalendo zakijijwe n'amaguru, tuzi uburyo za FARDC zakijijwe n'amaguru zikarenga Baraka zigakomeza zirukana ngo na nisa zirakiruka, tuzi uburyo ingabo z'abarundi zavuye muri Uvira zirukanga zikagenda zikarenga ibujumbura zivuga ati M23 iradukurikirana turenze hano, zikagenda ngiziri hafi ziri Nyanzarake hafi y'umupaka w'u Burundi na Tanzania. Ndibaza ngo ese koko uyu mudepite aratekereza cyangwa nawe arimo aratekereza ngaba Wazalendo? Ko ndibuka Wazalendo bigeze gutangaza amagambo akomeye, bavuga ko ngo bari buze gukurama 23 muri Bukavu na Kamanyora ndetse na Kavumu na Goma. Ibyo ngibyo twarabitegereje turabibura, kandi icyo gihe babivuga bari kumwe na General Masunzu. General Masunzu uyu munsi wa none arafunzwe. Ukibaza ngo ese ababivuga bo bafite icyo bashingiraho kugira bavuge, ugasanga rero niki ni ikibazo gikomeye cyane. Rero urumva na amagambo akomeye yatangaje. Rero kano gace kitwa Makabolo ni mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Uvira, aho M23 igiye kwerekeza mu gace bita Imboko, akaba ari mu birometero 55 uvuye Uvira. M23 umuvuduko iriho ishaka kwigarurira ibice byinshi, ishaka kuzenguruka Tanganyika yose ikayikuramo, ubundi igafata Fizi, abari Kareme bakikuramo bakiyahura muri Tanganyika. Urumva icyo kintu ishaka gukomeza ikagera za Fizi, abari za Kareme bagahita biyahura he muri Tanganyika. Ariko nayo nubwo irimo irakomeza ibintu biragoranye, kuko mu Burundi ngo harimo harategurwa igitero simusika kizagabwa kuri M23, ngo drone zirenga 120 zamaze kwinjira mu Burundi, zisanga FDLR zirenga 2000 ziri mu mujyi wa Bujumbura, zisanga Abazalendo barenga 8,000 bari mu mujyi wa Bujumbura, zisanga ingabo za FARDC zirenga 30,000 ziri mu mujyi wa Bujumbura. Bujumbura nayo irimo ingabo nyinshi z'abasirikare b'Abarundi nabo biteguye kuza gusapotinga igisirikare cya Kongo. Urumva rero ibintu bigize ute, ibintu biracyakomeye cyane. Rero kano gace karugarijwe cyane kuko M23 irahita yerekeza muri aka gace bita Baraka, ive Baraka ihita yerekeza kano gace bita mureke nk'ababekere. Noneho wumve kano gace kitwa Mukobolo Makabola yuhari
ubureba za Kibitoki, ubureba za Kayanza, ukibaza ngo nihagira imbunda irasa iturutse za Kayanza ntagira ibuze kubirwamo n'iturutse za Rumonge. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, mureke dusengera abaturanyi bacu b'Abarundi, ibintu birakomeye. Mama 23 iri hanze ku mbunda yayo ngigiye kurasa idahushwa papa. Reka bashimire rero, ni Mama 23 iri mu rugendo runini yiteguye kwigara ibice bitandukanye hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibikorera kurengera abaturage, dore ko yo itita aho yabohoje, ahubwo icyo yitaho ngo natabaye bangahe bari bagiye kugwa muri aya matsa. Murakoze cyane rero, Imana ibahereze umugisha utagabanyije.